Assalamualaikum warahmatullahi taala barakatuh. Min ko Diallo Boubacar mi makete haray miɗo faala landade ɗo landanogal jama on fou si fiɓe sullotoɓe hara noddinadu ɗiɗaɓuru ndun noddinama ko honɗum sariya on wi'i e kankorka maɓɓe ɗon haray ko landal ngal ɗo landigal karama ko ɓen fof non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah tu berrutto den ikka buikan tawaja odo. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñawore on mana ñamuɗo tawi ka subaka ɓe noddinaɗo ɗi morundu haray ko andintinten subaka on hino mari haka goɗɗo wawata sullade limite on hino woodi haray limite on ko honɗum koyo taw hakkude juulugol ngol e ka on tigui acciti ñamugol ɗon ko embere ka goɗɗo jangata ayeji 50 haray ari e hadis goɗɗo landinoke sahabajo nelaɗo goho ko honɗum wonno hakkude ka hattuɗon sullagol ɗon e juulugol ngol o yawi ko gadru 50 aya embere ayeji 50 ka jangete misalan wano suratu tabarakalladi biyadihi l mulk donc ɗum noon hiɗe wawi estimude 10 minutes donc ɗa wawi ñamugol ha lutta 10 minutes ɗo e ka juuleteɗon donc haray ko ɗum ɗon fiisiɓe noddini aranuru ndum ma ɗimmuru ndum ɗum ɗon ko noddinaduji ça dépend organisation juulirde nden kono an neɗɗo on ɓarayɗa andi ko leer hombo woni ko juulete e on e ndilleydi ka wonɗa ɗon ka woni lutti 10 minutes o haray ko ya are to hande kadi ñamugol ngol haray ko ɗum ɗo woni sawaba on inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ramadan ari Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah tu berrutto den ikka buikan tawaja odo